ke kadian long alam sinang pukor itu kembali kadi itu ke sini nih pastor bismillah dalam ini barok di Taiba ngan tim jam kadi ke pakai pulang dan sekolah asam kata Nelita karbi itu ke sini nih kita ke kam iklam adem karbi tado langlo tiwa Bangali Garo Asamis Khasia latum dulu ada Amjong Lumpuy kan tiwang latum tado bang ini itu malam hapu kam iklam latum bang titom do itu non ala umtrai kan tiwang latum tado Lasinan tu mapan surulop ini arnam itu mapan tidak don apa. Mak ni nonang sini lo bang ini bak kargang long pendak kiwan atum tadu. Ase ne non mesej lah pendeta asap alam alam kisamji ke hadak amjong area penilia roy. Amjok area kam kiklam adem at munit atom hadak ke arna mapan sini atom durang wasi kosan lama hadak munit hadak langlu laten kardi atom hanghari atom anu hadak jentil isa atom nase nang itu memang nang tanpa non ningkan kreisi yang dihadapkan di kelam baptis tanang netimanedlah presbyterian netimanedlah katolik netimanedlah suri haru kitom masan dulu Kristen timana tuh lasi alna mapan curullah alna mapan kitoi lagi ni aja kong kali ana mata kong ana tak amune datun gede ahem arnam ujung mana kopini kuhe halapan arnam tima laten itu macam ini arlong ala himasan arlong ta lasi arnam po tempi apa tak tempi kita tempi lasana borkas kedi lasan tempi apa tak ladak se alam do itu lato mamune non anta muni dasan kalilang kinang ke muni lehdi kita ningal ke muni jadi lase latum asan amunit ane alo arnam alam hipudo kikroi atom dalam gun lompok kikaya tong nang popo hijut dat arite wanglang ng pujiso ne nang denlo ne pan nang tilang popusin ne kaya kitwala itong chiniu lagi di nili tane pulo nang itong puloma putelama ne kroilo ne chinilo wanglang ng pujiso ne tanang nang gonto ne plan ahem nang cisiptang wapo siningata ulama pupelama ninalo hata kemudian pini ka amjong area lapan hapo nikidam area kede kisung se ke ana mapan nang dende sulo kisu api kede doktor nang dampo doktor dawai ka kam klemple hongari datom koptima japong pen lang tipo lata kam klemple api ke ala ojak beruat cuma pan dampo latum ta ala bemarapan imeun api ke dia las ke tipo amut ke itu mapan nang ampo mador namang ka amam kagam ka ni di mana itu la ana kisung pu ini ada lah kusuko itu kagam api ke dia latum dang dengwan nang toilop dampe isu penting po pine ka api ke Kristen wangpo lasan kisung kan pine atong Kristen di mana non kita utang meningkatkan bangkrut lo Kristen dan baptis mana pilo
itong pastor dia shooting pen, antuni dikta, itong damla Kristen nang lupa pusi pulang, itong tidak mahut kedi, arlusu lapen pinsu atong ke nang lupa pu, anala pengana bangga, arna makam itu manghema arna makam, kita ditinggalkan itu mehama sarapan nanti nang para, dia pisi Kristen nang lupa tawangan ke ungelang pusi, itu mapan berikan dek. Las itong arnisi nang itu mapan itong arnam itong alkandong people ang lason arnam kali kirja arnam di kiren tahun pilih ang kisut kilakanta tidak kene arnam pankuenang nilo nang warnam nang parisibat anisia ni tomat menang people ahumai atau nabangat tidak tapi ke nang posisi untuk apa nang yeloi apa nang pita posisi ni panang pula saya arnam apa itu tanggang pilanang nang itu mapan tak kanghuan pen arnam nang gadun po ang ladak lasai arnam alam ti puasa ne nang deng arnam ne dak pirte kisung kila do po ni citong sita nang long ke ne pijak untuk posisi ni matal puno alam ajakon akhir Juni ini tu malam tidur nang amen. Ini adalah dari white cross tadi, kau terlalu.